Benonto boko na kanya kangina kwithira nendo kiwatanaira na uniki Nteto chia Weru ta Ithatu aratu panganite mantu mwanya kinyari omantu yege siasa na atongere mwanya kwithira bakiara kya kinyete kya munini wa mutongeria wa Nthiguru yanangia mainge Nteto chietu Weru arende mbere yara twikirite orito Nteto hii Kiama kia bas kwa ruirite certificate oriba ekirwa mukana no mwankaba wate kiraito mbaru atongeria na kinya kari kuyeka kidhure kindikia tuweka munini wa William Ruto Murengo Joazimio kuga muthutira nyuma ya Raila kuga kwibo bakethira baikinyukaira bangi kirite mwanya Tukeda nende tukuretaira gichunchi kibyetu na kiamuria kia rono mwanya ntangurutano chia wada Unaniria to madidi Weru arende purity richer man get of PHINEAS IMAANA tukiata na ira mwanka mudia no te kaulo ntuko yakalono Nteto chero Ithatu ikambiria dhaichu chiongwa kiama kia baz muthenye ruari kinenkanite certificate che kiama kire aruiri te mwanya nende baraba kwithira baichwa ite na tigiti bakiaria munini wa ngabana Titus nto chione direte aitarira kiana kurita mukana kire baraba gochwa gite na kiama kia baz ati no mwanka bedire nende bakiwata ngabana kire itumbaru na kiyo mburingira ndebyo nto baragwete bare akubwithio nto bakayukirwa itagaria ria kiwatho mwanike Nteto mutugi kare no twambirie chio I want to restate and reinforce the fact that the nominations of the Bas Party were free, fair, and transparent. And we used scientific ways of coming up with the members. Ni migambo ya kinoti manyarora niwe munini wa mukarigito wa nkiama nene ithurano kiri kiama kia Bas kagitene karia kunenkana ya tigiti cia ruirite mwanya bakiama iki kuma giti kia ngavana na munini wawe na kiriti bionthe kiria ruiri bao kuma Isiolo, Meru, Tharaka Nithi, Marsabit na Laikipia na bakiaria bamwe baruirite bibi. Gavana, nataka kukuhakikishia kwamba mimi nikiwa nimeshika steering pale South Imenti, nataka kuhakikisha every household inaongea bus na inyabi ya mabiu vinge bionthe nkaria na bona inkwaria na antu bonthe tuhakikishe bedroom ya Gavana Kiraitu Murungi iko safe. Bas is the power, is the party that is going to give people power. What do we want? We want resources, we want representation, we want more than we have. Chama imetufanyia kazi mzuri na kila mtu mahali yako ajipigie debe vizuri kwa sababu tarehe 9 sio mbali. Thank you very much for making sure women are involved, people with disability mumewaona hapa hata wakichukua vyeti vyao. Because even after we've won, we'll have an agenda at the National Parliament, at the county assemblies, and the Council of Governors. The mayor and also the members of County Assemblies Forum will have a partner in the form of Devolution Empowerment Party, because devolution is a big agenda in this country. Ukazo mimi ni candidate kama nyinyi,
certificate peke yake haiwezi kukufanya ufaulu. Campaign haiko imeanza, we are just feeling the ground. Tulikuwa tunapapasa. Sasa campaign ndio inaanza. Because from today on you are now a candidate. Before that you are not a candidate. Hata hukujua utapata certificate. Gavana Kirito Murungi akiawira na arwirite biwa akabaretera ritani bagi siasa kenda gatigira bakojite bibingeja kaunti ya Meru na Kinya kaunti wingi. Tukifuata ile masomo tutafundishwa, kwa sababu mimi nimefundishwa pia, at least 80% of you should be able to pass. Nawe munini wa gavana Ithatu akithukira atongiria bakiama iki barabara maturene bare akuga bate kugwata mbaru arwirite bakiama kiambasi akiuga bo botetekirwa na nkuruki kire arwirite bibi Kinya bauga no mwanka bagwate mbaru Kirito Murungi tangaba nao CSNG. Tumesikia hapa na pale kuna wengine wetu, yes you are supporting governor, you are supporting this and that, but tunasikia kuna wengine wenu mnasema wewe you are in bus party but you are going to support another candidate. I think that is not going to be accepted. If you are bus delegate, you must support our bus candidate. Pia our candidates, kuna wengine tumesikia hapa na pale ati ninyi saa nyingine mnasema pigia yule gavana unataka. Mimi nipigie lakini pigia yule gavana unataka. Hiyo pia hatutakubali. If you are bus candidate na umepewa cheti na governor wetu ambaye is a party leader, how can you then say support another candidate? That is lacking party discipline. Ama namna gani? Kirito nethirite akiregana migambo iria kuga baingi ba siasa bauga gethagira akiuga kura no kaitaragana to kairinga kwa Kirito akiuga kagita kana atarite mathabu jawe na kiri kithurano kia mweri Jwenana akiuga no kaikaringwa itarwe na no mwanka gakuruka. I do opponent analysis. And listen to me, I'm going to win. Easy kiburi is because of analysis. Sidio, ni hesabu tunafanya. Wengine wanaenda kudanganya wengine ati Kirito amesema kura ipigwi, kura inahesabiwa. Ni pahali gani nilisimama kusema kura ipigwi? Inaenda aronga mire ndawa kura itaragwa, kura itiringwa. Shetani ashindwe. Kura ikaringwa na itaroe na Kirito Murungi ashinde. Rungurwa murengo juu Azimio Kirito na bobo bakuga. We are within the Azimio formulation. We are not there as underdogs. We are there as the bus. Tuko kwa as the bus. Nanda ukira nade unte kwa daweta uromba ntungugi. Atimpe nipatiwe ambassador, nipatiwe PS ama ni nini. Nataka kwanza tuone tuko na kura ngapi as the bus party. So we go there to demand a right. We go there to say we have contributed 10% kwa hii serikali. Kwa hiyo tupatiwe 10%. Tuseme tumepata 20%, tupatiwe 20%. Simple as that. Nontonye utinda kuzuria maruna ndio kiromba ite uromba nai. Kumo bisine cia kiama kia mbasi makutano gicigo bunge kia North nkiripotera Nteto cia Weru rekwa dietwa ni Mutugi Kare. Nangina kuna ati nyuma ya Nteto kumbuka ati kombe kasi neto atharakanithi kithura kindikinu wa yuku ya monini wa rais mrengo ya Kenya Kwanza atungere mwanya kuma Mount Kenya East nende ibethirite bakiara kiauntu bona kwa baina one ndio rabarengi ndethira akioka kwa Boniface Mongera na kwithira akilikitha kia Nteto yarethirite kinyiga kwa maoni mwanya atungiria ba Kanyoni Nteto orore akwimono na jereza kwithoja kiendelea kiringwatano ya Kenya Kwanza na atukunyoririte na atwira kwenombekane obore obosene tokontethera kanithi Professor Kithure Kindiki kwithire kwa Jamunini William Ruto kulingana Kanyoni Nteto twira kuna marito jana jare gitarune kagite negaka na jakwithira jakierwa jareo litora gavana Kirinyaga hano iguru mubungo Mathira Rigathi Gachagua bakumurotero Mount Kenya West na Ngaroko wengi speaker Justin Muturi na Professor Kithure Kindiki baku Mount Kenya East.
kijaja jena otirore ithiro rirekirwa kana gwikoerune indira tukwithirwa twemenyithwa ni atiri muria ajori kithiro rirekirwa na mwendetho jwa Azimio jori ucwa Munini Odinga jwathire ngugi yao Ithaa kwinaku atongere bamwe kuma kaunti ya Tharaka Nithi bacumirite na kurikithia uge igetu ni kunenkaneria aria bugite Profesa Kithure Kindiki na ng'ani na nabatere ti confrontational ti muntu controversial na ti muntu ushiftaga blame riria arotha unto kuga bantu bana bitu na kwira buni butubitirie na tumba gutura bo we can correct and move on na ninkwira bune muntu rutawira na Kindiki ni mujumbe riria ari senator rutawira bamwega muno twachwa gitikia senator na governor together 2017 na samwe gategate tuthiite towards 2022 tware ku differ ideologically nonto amonto maire matatu nonto twinde twendagite kimwe lakini today turiatega muno na riu twa differ gani twekara wakinya monto makoni county ni twaiga differences zetu kando nonto ishare political na tukadeal na issue ile ikoni wananchi kana ile ikoni kumenyerera onto ukwethirwo ki affect wananchi metu. For example ningurikane muthite kumwona no twaina thina ya kupush mbeca cia kuthondeka county headquarter ile cia thina wa ira twitaga kara ile njibie na etikira twathie kuona munene na cia ciokwa ati kumakanikane new governor na nkenda gutuka governor na kwenda gitikiu mpongeri ejo ibashokete baromba mugongo jo giko jo itikirie kuwata Profesa Kithure Kindiki mbaru gwatwika akethirwa kiorotoa ona muchuka uga gikaringo mone gitembukaga so nitubati gukora turi balance tutegekare takatugupush William Ruto lakini takatukumuromba nambuge tio turi Mount Kenya East nonto gote nyoniete ntare ayo no kwa tu Mount Kenya region yonde tio turi Mount Kenya East onetu nitukoretwo na interest ya gitikio kia learning mate na interest yetu te interest ya kupush te interest ya kushukuma ni interest ya kolomba ati nuntu mumena numbers olito gwitikiria ni mumena numbers ira nene thini wa Mount Kenya for the first time mato support yonetu endeno tonegete kinene thini wa thirikari. Profesa Kindiki arirwo no kubachinda nuntu bantu maingi maruthite na character yake yani mukarire wake nukwendekania muno nuntu bokwithirwa antu bariuga deputy president bakaruta wira muno na William Samoei Ruto na in fact ntikwenda kugweta mumonthe marungi na Kindiki ugachutha wega kana mana maina makigwetaniwa kuona giti kia deputy president ugachutha politically ira tutaka political experience they know antu mau tutukumanyibia Kindiki na tamushiri ali senator fairly ana makarudo interview ntikumuringira ndebe muno no ntu agumite Tharaka Nithi ningiwa ntikwatakurwo mucina baria bama Abraham Kithure Kindiki mwana Daniel Kindiki kuma Mukothi Matharaka ndene kaunti ya Tharaka Nithi imuthomi njuru watho na mwakwithire senator kaunti ya Tharaka Nithi kwa magita jairi na ete mutongero baraba inginde ne bunge senate ni Nyankoroki munini speaker wachotha Kindiki kira kirukirire ali senator kurutwa majority leader nontwa political stand na ujua kurutwa speaker deputy speaker wa senate na bora ameukirie no menya Kindiki na muthembo ariku omuntu muthembo ariku as a leader rira senator mamurutaga mothe mauga Kindiki uri mwega muno lakini katukurute nuntu kiama gya gwikurega na kiauga gitugukwenda inde wewe uri mutongaria ata Kindiki uri muntu mwega tuige professor na kiagi kuthima endwa muno Mount Kenya East na Mount Kenya region yonthe agachinda babangi imuntu wathiri imuntu wendete kuwathania antu imuntu ataringithanagia antu imuntu rira kwina thini riku aya gatigati akarugama akera antu turenda gutetheria na njira eno abangi ndagweta bonthe including speaker wakwa JB Muturi ibarieto maguma kunenkanirwa lakini rira tukuvaira ratirini Profesa Kithure Kindiki no akuya number 1 munini wa rais William Ruto no nene kwithirwa gitikania ngugi Kindiki
warikana kagita kandi ngarutero Amerika na mutigire ngo kwethire bangane campaign ciawe na inyankoroki kwa ruarwa no rarungamiriti ithurano rya muchujo kire kiamene ke UDA na itugwitigia Ruto ena confidence na kindiki watabura tweneo no tutiogo tantu batharaka na Tharaka-Nithi county twina confidence kindiki can deliver more than required gitini giku kia deputy president wa Kenya na itukuromba Murungu athukua na okegwa kigwatithania Kenya yonthe no ntumite kinya mugongoni munini ukona kindiki ukinyete kinya kugwetwa ria mau matano ana marama kumugweta ne macheka kura umite ariritaga tana tomake for good definitely rwali rwinge mudure tukigenda na mbere not necessarily on the podium rwali no edru rwali lobbying na rungu no kwalia na jumbe kwalia na atongori makiama na of course support yetu tumunengerete kudira rukiamani na kumunengera heshima na kumpropel wether wali yautu kumukushia ndi ni enough support ya kuga kindi kina consider tukirobe tutikarobe untu ungituma tuthukia coalition yetu nontu turi bakubi gucinda giti koguo ninkenda interest cietu itikathukie coalition tubote kwaria na kuthikaniria tutikarude bubu kuruthwa na bara kungi tukuona mbarira ingi ni ndwa mbarira ingi ni mashindano kwa Ruto akethirwe Professor Kithure Kindiki kana mtongi no mwankethirwe thithio mbere tariki 16 cia mweri jotore kulingana na ABC nke report Nteto TV kuma jake ngina kituke Nairobi mbita Boniface Mongera Nagina kuone ati kaitene okaba mabakari bamere bonanitie kuria kwanira kone kwa Kithure Kindiki munini wa rais William Ruto ithirano ne bithengirete bakiaria kari baba ugite Kindiki abati kuyukwa ya speaker wa bunge nene na speaker Muturi Justin akethira kiuka kwa munini wa rais Warira hari etore sinito account ya Tharaka-Nithi Professor Kithure Kindiki uyurite tunyani twingi kiri gutara ari munini wa rais kiri kithurano tukwata onto bondi bokenetie baingi bakari banterino cia Tharaka mono munini wa rais ari aramukothi merundu ni nkorogete kinya thieta baka kamutu andu mundani nkaugo kwa deputy president na kinya kenda nambe akwa ya thimu nyona ngamwa ore ntonga gore na kindikere gwekega charichani utiganira ukagwa batachokere arathagana ya chokere wanora ntonga kana agatonga mutharaka kana mukenya kindikatwe ka vice president batietegia miga samba kana tio ticiara andu batakanu bako ngonda kirachini to tiara ntorome na nusu ikagitani wakuba wetete Kindiki ta murutingo wina mutongoria wa kuira mugongo na mbere kiri maendeleo mugongo wa Tharaka ka Tharaka-Nithi nanto ndiguru yombirwe nanto twawatire Weru tutagana kuona gitike nene takira kwa gitu cokire kinya Ruto nkatho muno na gendere wau nonto bottom up iri twira ikuruta mugongora utena gintu bakabaitithia kureguru tigo tu antu Tharaka-Nithi na kinya puramponi ngasiti nruki na kana puramponi TV naranyiri mbakuringa kura nogo na Kindiki kinya Nyeri county no atongoririe kogito kwira Ruto tio tuli amwenwe turi antu Tharaka-Nithi na tugakena muno na itu support Kithure Kindiki no Kindiki mianka 10 seneta wa Tharaka-Nithi tutegwe na kaspa kundu kunda thiaga tutegwa Kindiki kwi bantu abitia kaguro ntu arutha mugongo wa Tharaka itukenete no Kindiki na ona nitie na rutite gwira bwega na muno rithuro no loyalty muntu loyo sana ke deputy president Justin Muturi na itie number 2 nawe Ruto aitie number 1 manto jakale ho tesa sawa JB araba ugite sinita Kindiki abateri kunenkera gitiga speaker ni kingo bomba kuruta ngugi bari bathatu na bari bantu amwe na inya mwana wetu Kindiki tutina thina tesa sawa tukuga Kindiki no nontu nethire twe atongeretie kinya we seneti ale deputy speaker na ro mwega kinya gitike ukirai na JB na kyo Kindiki itiareko aitiau batu no tukona tuketha tukario twe Mount Kenya na tuketha twetete bwega tesa sawa tabatu atwendete muno inkurikana bwega kinya nendete kuina na baotwe itogwera gwa nontu muntu kawaida yani muntu kinya wendete ekoro akeja kebo bugakarandira nawe na teato kuthura kinya Kindiki tutio muthura imwana wetu otu ende turiuganete gitende kiu kingi kia Ithatu inkenda na Weru to tutarira muntu ucio wetu tukara bwega Kindiki nawe ni mwana wetu my brother my sister whatever lakini na tekite kiu kingi kia Ithatu
MC wa Koroto Mheshimiwa Millicent Mogana na orakoromba giti MC wa Mukothi mana kiama kia NDP mofolo pwereneo na traversete the country akiromba kura chiake na muntu omba kuwatithania ni muntu atena side ya kuga tende tutiomba kuga Ruto tutiomba kuga Muturi no Embu County imuntu ari na Tharaka Nithi ari na Meru ari na Kirinyaga ena Kilifi ena Siaya ena gonto kwingi monokora akuwatithania kwa vote basket era deputy president yago chwaya ku make our wish will come true that no president wa Kenya neko ya through neko come through Justin Muturi aimo joketi are deputy president Kiripotera Weru TV kumantereche Tharaka Bitwa Paul Ogwakabithe Nangena kuna munini wa Rais William Ruto niwe watha Kenya tamuthamaki kura ikethera ikiringa ontuko ruare kuringana na mpumi chondondoria cha kambuni ya Thaa na arane ndibona Ruto atongerete na gichunchi kia 39 kumakiriana na mutongeria wa Azimio Raila Odinga akathia taine chunchi kia 32 kumakiriana kaitana ukau pumichi direti kiona na kia make UDA kyo kia makira kwenderwa ni akenya baba ingiara konikete chunchi kia 38 kyo bakuda bakienda na ODM ine chunchi kia 10 kumakiriana Nguna kuna tekimura ikionekete kumira rutero Azimio la Umoja na byama birane ile bikwata mbaro nyuma ya Raila gutumiria muthanyo yoro akiwa nende bakabwe thiondiria kona muntu uri okwenderwa untubo kana muno nende nedire akiuga kyakanya kakurete mwanya na barabangi bedire bakinyuka abone kuwa arweri mwanya bagisiasa bakalazimika nende kwedira bakema ya itene na kwebela bangi bedira bakiuchwa itibibara bakwata mbaro ngwataniro ya Azimio niro rero dirite rukireta mudutere umnene yo gisiasa mno nende kirutere ro Azimio la Umoja Mwalike baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga Mubango juango wataniro ya gichacha ya Azimio One Kenya Alliance juomba gutikarukwero nene kiamene kiu kethirwa ntomeria igaro ya Raila Odinga ikathingatirwa na kurikithwa haya Muthenya jwa igaro kirindionga ya wenterechi ya Nyeri Raila Odinga na ratomereria ati Azimio la Umoja One Kenya Alliance ekaronge kamurweri mwaki no mbere bakamba kugeta utweria kumenya no uri na uge abonene. So what have you said? Areas where, for example, you have maybe in Kenya, you have Wiper candidate, you have ODM candidates. Like we had here, Kiambu team there yesterday. We've agreed that they will go for a campaign the first 1 month. After that, we'll do a poll and see which of the candidates is stronger than the others. Then we see the one who is weaker, we advise to step down. Raila ariuga ati mubango jugatigira bateko waregani bao bakenya kwanza kanyaga guchinda giteno kiriko. We don't share the votes and then lose to our opponent. Okay? So that is how we want to do it. And we have, of course, a clear program as Azimio. There will be no Jubilee manifesto, no ODM manifesto. We are coming out with the Azimio manifesto. Kwa ngerekano kaunti ya Meru kuri na ruiri mwanya ngwataniro neje baria baribia mene mwanya Murega rengi Tombereri na Southimenti na it's a win-win situation. Kwa hivyo utakuwa ushindani bora ambao kwa mwisho sisi wote tutaweza kushinda. Kiama kia Mbasi kiangawa na Kiraito Murongi na kia Jubilee kia Uhuru Muigai wa Kenyatta bionde biri na ruiri kirigite kia ubunge.
Gideon Kimathi wa kiama kia Bash na Shedrack Mweti wa Jubilee Bonde ni bakobanga ukinya mwankande bene na aria bagachemania na kiama kia UDA Mweti Kadhara na dikethirwa mugambo jo wa Raila Odinga jo igoro jukari kithwa bairiba umo wao no mwanka kinyukire ungi nontu maendeleo ya tukwenda nthia ja uju tugetochwa MCA change tugachwe MP change tugachwe governor kura icho Ithatu you have to get it right. Jubilee itiket kana vehicle ya gwita nayo na area parliament na dina wete kio ndeta parliament nkaletera antubasa udhimenti matunda konge kore kuri na thina taidi ni gembe no thinaria kinya kuri na murwiri wa giti kia ubunge wa kiama kia Jubilee Maoka Maore na wa PNU runguru wa Pitaga Tramunya Engineer Justus Kabuema. So yomba gutho no bad spirits wo yu tonya nto bama bakambire kwa Nteto itiagirite goko Maore Maoka akionekana kwithirwo na uge bonene bwage chacha antomerieji yomba gutuma Kabuema gakinyokera Maoka. If he wants to come and run, he should know that he is time bad. And Azimio has not said they have another candidate in Meru County. Thina inene hamwe nabo ni kirigiti kia mubunge wa Igembe Central na aria kuri na biama bithato bia ngwataniro ya Azimio biri na ruiri ite bia ubunge. Goko kuri na MCA wa Kangeta Romano Mwito uria ukwenda giti kiu kia ubunge na tikiti ya kiama kia Bash Dan Karidho Keili wa kiama kia Jubilee na wa PNU Daktari James Mutia. Bathato ba runguru wa ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance barenda kweberia umwe wa UDA Kobai Kirengo uria ni umubunge wakagita gaka oni kwenda kuwa antu betu ba Igembe Central bandikiritie witha aikura nkoromba indathirie mantu akubwitha matasi na nominations ngenda ndinde bene ko ni bwana Jesu ni bwana ndogara ndi nte ndande yari ku ointe ya undaliria njende uni ndo mira unte ndochoka ndi ntenge rivers rumors ikuendelea ikira wa kiama kia Bash kitirungamia MP Igembe Central kukira wa Jubilee karungamia lakini ndikuibwenya ni rumors ndaringire anene bakiama ndabauria nate gukari bambira manto yote manto ya reo nyokethira Bash na ukumire Azimio itaukumire ria anda Jubilee ya ukumire iri yongwa giti kia mubunge wa Ekuru ni kingi kiri na uchindani bonene rungu rwa ngwataniro iji na aria gakimboi wa kiama kia Jubilee bakaruira akanyaka na murwiri wa Azimio kethirwa Raila Odinga akarikithia miario yawe ya murwiri umwe ngwataniro niyo ni untu boba iri kwagao bagachemania ndebene na murwiri giti kiu wa UDA Elizabeth Karambu Kailemia kuraya Anko, kwani sikizi ng'ombe itani sere ukikamua? Saidi. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine bakuthondekagira all stock meal iria kareta ugaruruku bubu nene kiri ndethie ciaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremwa ni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina
Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na tauni inge Kathumba, Kenya yonthe. Nionto pamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Want to keep your whole family entertained? StarTime's got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV. Adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2. Movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on Satellite. StarTime. Vipindi bomba kwa familia nzima. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu Makutano Meru, jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Na tujokera nende kirigege kujeri nenje montura yorera wandi ni aruire rwarera kaunti ya Meru na bono nyuma ya kiore kimonende kirabarenja kwa kaita kiumia kimonende okoboka na bao kinyafiti 20 yako na miloito minene kana mindende nende bate kumenya yombike kwithira URETERI kana nyao na mbere ya kinyabethira bakirika kyakurita mindende
rwethira rukambiraria kuma dende rinyariu na muthiene kioro kirabara thaira nindi bakinja kialukana kwa kithima ni untuburia ritie baingine kinya kurubanteri ubaraba kwa nindi batemenya kaumo countable na nindi bakuromba ataalamu bagi science kana ataalamu museum na ndio kinyanteri na ubonera Nteto iwi Irigani kimirite nture ya rware thagi sona keburi na bone nyuma ya kioro kiranje mwere njaga nteru gyo kinya kwe fiti mongo iri nyuma ya kura ngomango inene mindindi minene na itekwereka irambirire kuma kioro ne kiu na nyuma ne kioro kyo kyo maroji gindu kira kibatigite na kimako gikinene Kaito ambita kura fiti bwa gento fiti ekomi igake twego thiria fiti ekomi no twaka tukija kwaziria no mbera eno tuba mantu ya maguri ya mbeza toya twaraniria noe to kinya na una ndia kinyeria muthetune kinya mbuga gento fiti na ukinyite ciathe buru na fiti na 20 ne thirira mindi ndia mbera kwe mindi ndia kuona tigarite mwanka rigo kwa kiro gikarite we gikarite ntuko muno nyingi tutamba gukirikira no ndu turenda mtu o wakikisha mantu te mantu ja gwikirwa indi gurongo bikuma ariku na kinya na ndibiri okuti abithiri bite bya mwisho bingi biende gurona au na biuma muthetune ndi guru sana antu tombe tokigire nyaroji kioro ke iga konde njairwa kyo ke kwenjwa mbere buriki ambere kuma iga riu riraitwa yo kinyira fiti 20 ira twambeje gwita maendende ja kutwara kwera maendende jambi tutekwera wakete maendende janjo kana jambi timbi monka kya mwisho kirinya kira kirejo turi karoje no twatiganirire akyo binyora kenderere kwenjwe kioro kiu ikukiuma muthetu ikuonere antu au igukuinya na gukonania kuinyi ikuonerie kiriga ikinene kia miendende ikumbuke mwe gitekwereke kaije intobi kuonekania byari bino no mono jabire bya tweresa wandere nyuma tukora nyenda ino sasi tiatura itekwerekera ne dinosaurs kanethera ne njogu kanethera ne antu no tuimu tutaka tukona yakere antu nengene mbiti ikuonekania ciari nyomo inene mono tutumba kumenya nigintu kire kirigaritie akuru amwe na aturi ba nture u barabo turene na gukinya ngiri na gucionera kiriga kiu bonde baterewe kumoga Nteto iu koinendi ndiguru ya garuka enwe intobire byari guru bya jokanzi kana ate gukaria antwa mendende menene na mendende mingi mono tutikumba kwero imendende ya gintu kibi kiu kia kiriga kira twina kio na mantu jara turigaritie onete manja bukioro kikenjwa fiti 20 kikacho na kikaringo inya maiga kikamomora maiga ndi mendende ya irungwa maiga na maiga tutikumenya nyomo tio ya mtoto ya bikira tutikwele ima mendende jai o wikiriga mono turigari mendende jau na kuringana na mwene njeje omwe na aturi baraba ejete antwanya na guciona Nteto ja kiriga ni barombete ataramba mendende omwe na ataramba museum kurionga ntura eje nikenda baka bachonkone mendende na kuthiri ogwa bora butambite ntura eje bora bandira na mantu ja intobibi ba museum baombete kujo tutegera batweresa intobibi ari bigitare ko kira tuko kada tukaigwa tukamenya ibya nyomombi kana byari bigitare ko no tukwetha kwira onto bomba kuthithia utabi nini eu bakathithia utabi ko akamenya toigunya tuingo tunganiri njani mwaigwa nganiri mbuga Nteto ici kaija kiriga nture neje ko itokoromba ntu baba scientist beje batwere imbi anto kinya tuito kuigwa turigari ndene roire rwarera totona gintu jake ukae ni utukuona ikabi ile ayu yonde na kwa tuko kwe mantu jange ja ndene na unze goro tutekwerawa tukoromba na ndi kinya wana science bara bomba kuthithia utafiti no beje batone mariga ya ndene roire rorera ntura ya karembe batureithire ba scientists batufafanure bature imbiu ya karikite miaka eneu na imbiu yongo yenderete kenda Nteto ichimbe ketho ikari ou ukiripotra Weru TV kuma nture arwarera wandina rwire rwarera gisone kebore mbeta mawira kerigia Ndero toba form 1 betite na mbere weta chukuru mwanyira beti mwarimu munene wa chukuru ya Gitonto de nteretia marau gete atiari wengene ndi bakwithira bakera cheki na kwaga bisi ya ukinyaniria mutaratara yoyo kidomo arugwa cheri wengene ndi batina mbecha chako irane ndi bakwithira bakendeka kwithira bakirita chukuru kenda kuya kidomo kira itopa onto brani ndi bwithirite bokya bobo kinyake machukuru Ere ntugo ya Ithatu kuma ritwa baraba kuthungira sekondari gwa bakithungagira macukuru uri ibwa bichi bubo twikirite aciari mpanga kumania na muturire kuma
Kũringana na mwarimu Alex Karuma wa cukuru ya Gũtinda ya Gĩtũntũ kuma Mbarĩche Mĩtherũ ariuga aciari no mũkajanĩro hamwe na gũtuĩka no abakuira na cukuru mwanya mwanya kwa wingi. Na aciari baina thĩna nyingĩ mũno ku raise fees ya kureta aritwa kinya day scholars twichanji pesa kidogo muno, lakini te baingi bakomba kureta aritwa ku raise that small amount bari shabia kurea aritwa ya skuru corresponding to rechange the minimum wage recommended by the government. Karuma ariuga mona gũtuĩka kagita kaciari twakabari na mbeca boiba gwĩtegeria aciari baomba kureta into tabura mpempe mboco kana ngo kana gintu kingi cukuru kiomba kurugamira bantu ara baomba kurea bichi pamo batiomba kuresi mbeca in cash, lakini kwi bararimite bakasave maybe mpempe mboco kwi bakure arimi ba ng'ombe mburi kondo hata nguruwe itoitigiria ciari bari fees in kind. Wakileta maharagwe, wakileta mahindi, tuna value na tunaandikia hiyo ikiwa fees. So we are encouraging them kama hawana pesa pia walete maharagwe, walete mahindi, walete ndengu, especially hawa kutoka pande ya chini Tharaka. Hata ng'ombe na mbuzi tunachukua. Kiongera ugite aciari kabatige kwiboga na macukuru mana manene batakomba bateri kuiraga na cukuru irire matora ni cukuru ira bakomba. Then encourage aciari nonto kuina thina ya finances kana ya mbeca riu na uchumi in general throughout the world. Akethwa ati uciomba nikio gitumi thirikari ya encourage ko start day schools. Kenda aciari bati guciomba baretana bao bomba kuona kithomo in day school masomo ni the same. We provide them with quality education just like any other student in Alliance, Tichogoria boys na other bigger schools. Kithirekeria ugite wana cukuru cia matora kagita kanikurutha bwega akiugaga aritwe 15 kuma cukuru enia Gĩtũntũ ibathungire university na kwa ugotire na gitumi gia aciari kwiboga. Naona mwanafunzi akiwa Gĩtũntũ anapata B+, anapata B, anapata B-, C+, na pia wale wako huko Chogoria ama wako wapi, wako Starehe, wako Alliance, sio shule inasoma, ni mwanafunzi. Igategemea na bidii ya muritwa kwa hiyo teo muritwa atiomba kuthoma akirukira. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Wande Mariani ni moyo wandi thano ndeni agisio bunge kiachuka kaunti ya Tharaka Nithi wandi RMCO ayokaitena kane Rastas kinywa royeke na munoya mbogorinde kuchiritia ruiri tekibangie kumibaraba kwenda kuyukia kanya kaumwani kitwande to Christian Wanjeru na liunganitie na wandi akithoja mirandi yayo na kwaraniria na karina kinya kuthuja wikwa ugebonto konyo tungeria hapo wandi ukini gichunchi kibithatu na kemuthia karono ro mwanya ntangurutano cha ward. Leo ni mbotete kwaraniria na Karima Mariani mbegwa buma kuga. Ria mbere twamutonyirie twamwira ni tukwenda atwikirire nyinsi guku nikenda itutethagie twamwira ni tukwenda cibitari ria yetu ri baria aturuthireyo kenda ekuru mathiecaga matanitiku twacoka twamwira ni tukwenda kinyagia cukuru cietu ciigucage ire imbega twacoka twamwira ni tukwenda mbasare ino iretagwa ni county government atutethagie guturetera cio na gitwonaga antu maria mabatarite kwigucaga magitethagua ni mbasare ino mauntu mau monthe twerire mbogori guti mauntu aturuthira atukirira ogu ngona this time round nitaka tuicie tugarurire nuntu nyukuringana nabo nkwera ngwa out of experience ni monete uthie na mbere guku kuthie gukwingi ni kwantu makuvunjania mauntu na mauntu guku gwetu kuma twambia kuthura arume ngwa ndwanja maita kenda manana tuthura arume atheri riwe mcie tukwenda ndi no ni muntu waturumbuya mauntu ma mengi ukone muntu ma cibitari twamula muntu ma cibitari agaturumbuya twamula muntu ma kithomo agaturumbuya twamula muntu ma barabara ta ino agaturumbuya kana na overview yetu mutongoria onu na twikite mutongoria wa the tribal no kutina any development record
Gutina any development record in Mariani Ward, gutio tunge site na kukula kwa Mariani Ward tuishi ni kukula through infrastructure na health na education. Mutongoria na twikire mutongoria wa gwikara nthi na gukira na kulia na kumama. Erastus Kinyua uengima muishi Tambogori ni MCA wa Mariani. Nteto ambia kunankanila nto tumeta kunankanila mbeu omwaka tukananga na maita mairi mbuli ya mweri wena na mbuli ya mweri 10 na structures ndaombire gwaka Ithatu kulingana iroto jakobo yakali gutwikia dispensary yakwa ndetha wikuyitu ikinya tu health center na dreams yakwa ni mbere bunda mbaka maternity ward ko uni ndagira maternity ward Ithatu imwe gutakano maternity wing dispensary ibinge karongo ni kango to dispensary kuna maternity ward na ibinge Weru PCA maternity wing ni elio yunambia waka in my first term na kirigano ni ati maternity ward Ithatu gutia go operate up to date na ningeretie go push jikirwa mbesa je equipment nikatoma ko irugora na kwa tukinya sasa nikaire itarwekirwa mbia nikanatoma ko irugora kogu dia not operation tumbite kurugora kwa kambwa ya Nkobore ile operation nitwambite kwa kambwa ya Kithangani ila skulu ni operational twakethembwa yengi Kanyaki ile sabaga Weru market ni operational na twambite kugura mbwa ya Kano market ile ifinda Kano market na loje kurokoni ni operational. Ino ni imwe ya mirandi Mariani iya ndio ngangiti nikenda kuyonera my second term mbeta kuronde kabala baji kana inyingema na kuna barabara ene twakie gumo kwa Nkobore iwe ni 4 kilometers kwa mbubwa ile turondekete ile tulimite kwa mama kumbato Mungetho 3.4 kilometers iwe ndemete in my second term mbeta kumingire maita mairi PCA kano mwanjate makutano 1.4 km kuna kwa Mukonge kwa Mbura 800 meters engi Kagumo road ini 3.2 km kuna Kangoto siko kwa Mwangi 1.9 km nyo mijita maita maire kwa nakariba Makawani nyo ini mijita maita maire nyo na 1.8 km Kanyaki Gense kwa Kaburiere 1.9 km Weru market Kithangani secondary Kithuthe 8 kilometers. Nkiaranire na Gitonga Mutani uria onawe ukwenda kwathana Mariani augite antu Mariani ga matano na kanya ga gwikarua nthi monthe kuringana na tutuo twao manenkanire muntu maria mankienda na priorities ile nkienda kuruthu koguo I violated muntu ma boy child empowerment, youth empowerment, women empowerment na muntu ma healthcare functional health facilities no to sibitari sietu ile iko within the ward the sibitari ile functional kankwenda kwera mwikari wonthe wa Mariani ward ati Gitonga Mutani no ni muntu muthomu na umira ideas ino ninkigwa ngiokaga nacio thaino kakaniko kagita gagwitikira no ni mwe munthomithitie muri antu ma Mariani Bogori na cokete auga ukiri wathani uyu wa gitigiki kia MCA bakula babo njala Public Finance Act ya 2015 ila yuga mbanye tukamesese more than 1%. Kandi ngiromba next term MCA baba kasi ndaba ombeka nibadi bekale nebetikirie mbanye ti nero inclusive ila MCA bakamba consult mbere bakanenga na maoni mao kila kwenda kadhi ni wawonje mtu umite ile twadia represent kagitanga sasa ninkwenda taminge Ithatu na ningwitikia kirano gya bantu bakaba Mariani kulinga ndeka tawa myaka 5 kuma bakonengera bakondora direction ningwitikia na bena faith nani oburibo mwamuri ne muringi kura
mweri wa kanana. Christine Wanjeru, angurutano chia wandi, Nteto chia Weru. Ya